Enima bebre enna yeye we nipadua no ho etumi emma yaredom etisi yeso ayennim eno ennam so emma marketing executive officer de Makantanka Pharmaceuticals and Research Center ye na kwesi ebaye fonto from dwumade so ebekasam niam ebetumi aye ayede yaredom ebebaye so dwuma hodo bi a yedi a eboaboa no awie yen yare no eya na nipa bebre adwe nkoso emu baako ene stress ye kase stress a stress ye se meche mu se ye redie no ana honam ekura yen no ne alarm system se wo ba we immune system no so a e wo say immune system ne timi free survival stage or eba healing stage inti trigger no ana se stress ano aka kire wa adwen say you are in danger inti kwan obefa so a obe bo ho ban in a survival mode no ama wire reactive no na oye inti on fa no ho ni healing ne bacteria bi debi I was say tena nkwam that is a priority inti sa cortisol we wo honom na adoso wo rediem every time you are in the survival stage no afa immune system ahoden aba form bibi kakra bi anayare bibi kakra bi anayare bibi kakra bi anayare se wo hwe o muscles utiminya sa problem no so with your muscle esan say every time bia no redie no entumi nya ebre emfa ngina home esan say sleep has been compromised into time anka wo say redie ne deda na anka utumi di nya ahoden etumi di ye healing enwumre no entumi nya ti sa abre na ode koda obesan de sa abre na asori ti obi frɛ na osi o meda asori bia na asem abre enye wanwa esan say free radicals ode koda en wasan e de asori redie na entumi produce de frɛ no antioxidants a enye free nuane a yedi vitamins no anfa nyi sa free radicals na free ho nti no obesan de asori akwa stress ni bi e de aka se wo hwɛ yen akoma se de sifa yen adwuma sa stress yin so ekohonom afi obon say every time o pressure e wo so esan se wo hwɛ se ne adrenaline ne yen adwuma na wakoma no bon tentem na moja no etumi edidi akoba bia ase de oyam show prekopa obi hu asafe wakoma ebo onye hwekra na mfifire e free sa inti no every time ya sa pressure na ejina akoma no so hu nipa na ya ma show hu situation now every time you are stressed no that pressure is on your arteries ebetumi eja or how hypertension edi animu cardiovascular conditions no esaso bebre wo echire and no so betumi how say wo hwe even your skin crowd me effect obi ho no ma obehu say every time bia na ase ne honam entumi entoso emma no stress anye nku asem